Abunge kenda ni bakurukitwe gutwika kamiti bagutegera witi na mbere bwa mbunge kira kizi kine munota House Business Committee mwechanguge ya kamiti ezi ni gutegera kwethirwa mawatho ja mbunge ni jo standing orders ni ja kuthingatirwa na kinya gutigira mibango yonthe ya mbunge ni gukinyanirwa uria kubati. Boniface Mwongera katuringecho. Ngoge cia bunge nena ndicitete kwambiria bobwero nyuma ya kondo wa kamiti ya ubangani na shughuli cia bunge erethereje kinena gichonko ya House Business Committee. Kamiti iji ibatere kwethuri na kiama 14 mukarite speaker mutongere baraba inge munini owe mutongere baraba nini na munini owe na kiama kenda baraba thurira ntukwenarwa jabo mubunge Samuel Chepkonga, mubunge Faith Weri Mugitao, mubunge Umuru Kel Kasim Sheikh, mubunge Omboko Milemba, Robert Mbiu, mubunge Dan Kenan, mubunge Joseph Kajwang, Sarah Korere na Inyankoroki, Joshua Mbithi. House Business Committee chamana kia Jumaine taithano okiumia kana da chorori baraga kanya uchamania nono manga we debo bakabanga nontu mitaratare mbunge remone ichinjage nontu pengine president amba kuriontu kana ontu bombo karika Kenya ndi watu kambunge na manga yariririe no manga mantu ya bango ki mitaratare mbunge na kumira ja gwetana mbere nande kamiti jo bangani na shughuli cia bunge HBC hena ngoge ijiri ngoge mbere kunda kamiti selection Inyankoroki kamiti on appointment kamite selection kana kamite gotaranyo ngoge yukunda kamite mwanya cia bunge endo no mwanka bwambere burethro ikiunda kamite reshe no batukire bunge nene ya kwangerekano kamite NGCDF ninya kamite budget kamite inge ireshi ndo kamite je selection ya kwangerekano departmental committees ireshi je kene mwanja kamite cha thirikari oversight committee iritegero tumbiri bombesha kiri thirikari nireshi je kene mwanja kamite chorega na thirikari pick na pack na Inyampongeri special committee irechithiro ikiumira kagite kara kono batu na nteto shina mwanya wa mebunge na nyandene bunge ni chairman wa committee cha bunge utumba kuthurwa wiki House Business no tuwa mea committee ambago de karinthi rira committee ya House Business ye karinthi inkomenya ndine information kwi mutorenda kuthurwa chairman wa committee nachoka watuiga nende atumba wikora ki House Business Committee nyakithia na rendekana kumno nontu yombo mutatiza ki kurani kamiti rengi ya mbunge kamiti ijiri irekethiro ikiondo HBC ikamiti on appointment ireni ngoge ine ni kwethiro ithuja atongira baraba kethiro betu mwa bunge irais kwethiro bethujo ja kwangerekano maminista baraba eteri kuthujwa atiri kamiti ya appointment kana kamiti ya kuthuja itibatere kwethiro ikuruka kiama 28 speaker ari amwabo. Honorable Speaker, as you have clearly guided, okorerwa naku mutongere baraba inginya mutongere baraba kai no batere kwethiro nenkanire marietwa kiri kamiti jisho ijiri kende jethiro jetonyithwa untu mwanya kiri kamiti iji na nyume kondo kamiti jo bangani na mitaratara ya bunge na ndigishiria cia bunge na ntuko mogwanja kunda kamiti ijiri committee on selection nya committee on appointment kana mitaratara ndene bunge ni nyome bunge umba kwethiro gitana mbere nke report na Ntoshero TV kumaje karone bya bunge kengina ngina kitoke Nairobi mbeta Boniface Mwongera.